Te reo rangatira me ona tikanga, nā matua te hira moana wharenui. E te whānau tēnā ko te katoa. This is a learning platform, learning te reo rangatira, a step-by-step learning activity for all the whānau. Remember, learning is fun. And let us begin. On the left-hand side, we have the word here, and it means ah. On the top is te, and below that it means the. On the right-hand side is ngā, which is a plural, and it means the, and you add an s on the end of the English word. Below that, on the bottom of the chart, is me, and that means and. And it will go like this. He, me, te, me, ngā. Go well, whānau, and have fun. Kia ora, whānau. This chart is the same as the last chart, with he, te, ngā, me. But this time we've got cups in the middle of the chart. So let's begin. He kapu, me te kapu, me ngā kapu. He kapu ki korangi, me te kapu ki korangi, me ngā kapu ki korangi. He kapu, me ngā kapu. A cup and the cups. He kapu ki korangi, me ngā kapu ki korangi. He pune, me ngā pune, a spoon and the spoons. He pune hiriwa, me ngā pune hiriwa. He naihi, me ngā naihi, a knife and the knives. He naihi hiriwa, me ngā naihi hiriwa. He pauka, me ngā pauka. He pauka hiriwa, me ngā pauka hiriwa. He preti, me ngā preti. He preti mā, me ngā preti mā. Try and place objects in the missing space on this platform. Then read and say out loud what the objects are. He, me, ngā, a, and the.